Welcome guys ke new video jang DL Gang Gaming. Kana ka video ko long na menta jang itu gi bam nang ba ban la kai na gi no ino gi bam nang ba ban la kai ban Raj Kumar ban Push Kumar ngan hikai kana ka video ba kumno pin push ro ngan hikai pisia na video. Wana skip ga video. Na gi no pin kelasha gi pro wana skip ga video pa pin code ga video ma. Pa ya kana ka video pada jing bakla Raj mo nga sayam. Baik nga bakla ayo ban Raj na nga mare baik usah set jam yang ini mi beli ulah yang straight lupa. Baik jaga naga wega klip ngan hikai Raj pi gum nopan. Pin Raj baik bahaya ga gameplay jongan naga no naga game bang Raj tama. Baik naga Raj pin bit ini mi ma baik ngale chus kaman ngawan bang sekadiang ini mi lale kaman nga set pada nadin pi ka suka naga Raj ini. Saya kan mau naga Raj kum tuba pin Raj tama kum bang hikai. ठीक है Le kum non penyap ini player bersuam. Ngasuk man penyap ini mi bangayat nubuak ailat coban siat ini mi sa siat pihak den pat. Kamu punya chat by direct ini mi pisia mula ban siat chat boleh pihak nubuak pi ini mi besok ban siat mah. Baik kum dah besok ban confuse ini mi de tok na keluar rung bang apa pila masuk siat ini mi jai atau por ban siat chat mah. Hapor boleh kai room happen don kam shotgun hi am tang. Pecoy ne ka clip jonga bang amare bet mo ini mi kan sabat tai pat ipi. PE bangayat marak bet yu enemy pitip balai mengalatip lupa enemy dan hapadeng bangayat nak kamna cengai glual yang enemy ngasasia di upre bangapai kan riang enemy ngalatip lupa dari usiat yang stretch tengah sasia dan to kepor kan yu enemy sangat acot aramnya enemy don pat kepor pinya kerki rush kumna enemy minta pet PE bo kerki rush bangalat loot HP langat damage bonu kerki no ban rush yang apa ungat acot balai bangayang harus sentat glual bangai banyak acot kamsok enemy. Tapi kan mau pada rapor ba pilot damage wanam ya reload mikir dah pedang yang gulual hasad yang gulual haba pini iba un drone enemy sasiar headshot di pada tu kopar mah. Last kan aku wei mah syaba pin jom am wanam jom bej re enemy kumba jom te wei pej pin te siliang do jom bej kan te pisuk ban set headshot. Tapi kuat ban set headshot di enemy jom kan reang le jong enemy la pilatip lupa por shot di pilot jom bej lupa pisuk ban set headshot. Tangene higi video mta kasengin sapen mi pada wei video kublai sibun sadang like subscribe share video.